guys. Special moron. Moron, dili moron. So made of, unsa man ni made of rice ni chocolate, no? Kung taga Cebu mo, taga Bohol, taga Cebu, taga Bohol or taga Leyte, order mo anis ni nang Rene, special from Bohol. As in original nga kuan, ay kanang pure cacao. And then order mo gikan niya. Di pa man siguro mabaho, but it's very delicious, I promise. Mora jud ni akong kinalamian nga moron nga ako na ilhan sukad pagkabata, yep. It's true, very special, lami kaayo. So mag-order mo, inara ko, send me a message if you want to taste this moron Leyte. Amay ko yun.